Hakane gajinya kendo ba Deputy Chief Minister Siaw Bhalangdhar ulakular bensim kia banle kabadan kam bad ula ong rukumni nakaliang ka sarkar hakbay de ba kam kaput ula ong ngila de ban pha shthi jaka sarkar Assam ban retransfer education penar badan ka block 1 ban ngin abe ka jubab nak Assam hakbay de ba kayang musiang complex market Deputy CM ula ong bangila pha pe jaka building halor ki ayun post lada kidang long ne e ban yoshna no bad ula keren bad kiwe de kimat nakaliang ka seng kaya ro shibun yo Deputy CM bola koloi benchim kia halor kini kimat ki bakerpang pat kamtam ki bala ruban ai ka jing chakri ba purai ki pat ba na ka benta ka jing mentoy ka than hendrai ka jelahi boro kawai Deputy CM kawai kuna nodam ka de halar batu pol sama kamtam ko ke district nama misno ba ka de por kopia da ya sarkar ban retransfer ban panda education penar di badan apa Assam supaya Meghalaya telah kalian Deputy CM telah diberi pada kalian ke sarkar Assam kalau ada ke sarkar Meghalaya kalau ada bantok ke sarkar Assam ban retransfer yang kita ki senang supaya Meghalaya dari kepada sak mentah kita ya ke sarkar Assam ban jubab ya kalian jing request jangka sarkar Meghalaya saya kebaar bangila ke sekowe ke memorandum ngila submit Syau Deputy CM dalam halar kini ke yang musiama kowe nak building complex ke bawah sarkar kalau shimya ka senjam antum bansnana da building complex antum arjar country udre ka basnosi dalam ketika ka yang musim building complex ke dalam ke bahasa sakten hadu unta dan kalian siam la kula shimkya kene ka jishana kalian sarkar kila shimkya ma kene tanda kita sa kana banter shwa yang itu kita nak barang untuk lagi dahlah ada ban tega haju itu ke building ne ki bansnana da kowe tadi nanti sarkar kan selek ke badan kam berkebaan akhirnya kami merendam gila sabtu dah tahu ya ke memang ada apa buat juga MDA buat negara Rusia pula play ya uneu mau nong rimah jadi deh bantai no ya kata kami mini sekretariat integrated development complex support Jangte Hills dah kapai deh bakane negara yang di DCM mula itu ini bagi kami nang ismakan sedang no bentar kita katangi ke DPR no poka itu di building tak balai ngila tahu Syau Deputy CM halor kawai ke residential school bak ke teachers training serta kepada nampak mendidik ya kini ki building ada kai ada pembiang lalu por ke sarkar kongres mereka tu mentah kita ki jika ki lusulah aku ki building jak undang bak undang kam lagi ini negara jongi ke Jangte National Council mentah kesini nilai ekran bak Deputy CM terulang pula ini bak khot meeting no akan kita yo panikilan panikran halor kene ban ke bakadu nila tahu halor ke ikilabia model residential school nomor hau arajar kat kendai nakalian lokal melia jami ubah kerman sila bodiru kabinet minister ulah play yang mau nongrim mereka tu mentaruh ngimyoi kedak kesim bante kedak berdiri habai keran baru di CCM ulah itu ini bakal penting dong kedak skim kedak bakla juga central government banai kontrak ya ki neki kontraktor ki bana barno bana Manipur na ki West state tolong ka kesim jing ki bana wan ki jagal ne ya ki neki taimon tele na ki neki daw ka kene ka project na sa tande ki tumputa nakaliang agency na gua bagi mapai yang support Meghalaya support Jangte Hills dah ka bede berkata ka ong ya ki public hearing le neki ta ki public meeting ma aga jing sha ka sarkar keladon kumya keladon upaya kata ka jing tumu andre yang mentahi mengenai itu panikran dia kata tidak subuh saya kajing diman kajongi dari kajing syak kum ka guidelines dong kena kajing pembelport kila doni kataru bagi shipnya kata ka public vote man ka voice vote ba mano bakwa bandai Meghalaya le mano ki bakwa bandai Assam tangi kerman scam baka sarkar kan le ek bakala pula Basam French company kalian kisah cuba cino contoh cuba yang simkia atau isu tangan kalian jumi dan senya semua apa kajing dalam kajongki sebab pada dia yang jing usok mau pembina kata jing lek kajongki telah dalam kam insa ayu ya kata isu